Buongiorno, nalazimo se u Volteri, još jednom gradu na našem lepom putovanju La Vita e Bella, srednjovekovni biser Toskane koji je izgrađen na jednoj ulici visokoj 530 metara iznad dve doline. Jedna dolina reke Elze i druga dolina Čećina. Sa ovih vidikovaca grada Voltere doseže pogled i prelepih dolina i do Tirenskog mora. Grad Voltera, poznat u istoriji kao grad vampira, Volturija drevnih koji su, kako se veruje, živeli u ovom gradu tokom epidemije kuge u srednjem veku. No, to je samo fikcija koja je iskorišćena i za serijal Mlad mesec koji je sniman u ovom gradu. Srednjovekovna arhitektura, divni ambijenti, fantastični restorani i radionice alabastera. Alabaster jeste proizvod koji je proslavio Volteru širom sveta. I alabaster i ovi divni pogledi iz Voltere. Pozdrav iz Voltere. La Vita e Bella.